ki waya khamat kalat that labo pelun jawai wa kantup ya kalat that labo Caroline Mokerdom tendu wapung salaro lom periat wa kamuralong ni kesengi depan sengau ku yai sengau ngu isengau kemen hadin wa ke yung dorbar cna ain ke JHADC nin kesengi de menjur go ya ke bil The Jaintia Hills Autonomous District Constitution of District Council Amendment Bill Arajar Arpauso kawaman kam ci benta ipen kela konstituensi kam jo ipen kenria yagi chnong githau hei wa yagi chnong wahab apo kalat thalabo pelun de ye upelang uwan rak kroi cirup hagawidon ke konstituensi kam watrang ang not ki Nei liang ubhe chnong kalat thalabo u ai ban sulai hawa kalam chagi botho khubor ongu ini wadeb ha draft wa pengkre da ka delimitation committee ki chnong wahab hakalat thalabo pelun de phia haki leso constituency kamte de yakre lang ya teli gini ki chnong wo wan haga jo kalama yong kalat thalabo pelun de yen percha wad haka public hearing namo ipen sngau paj ba wada penman da ka delimitation committee haka khandetri ubnai wadeb ha district library auditorium juai kamte de man ikam iwajom do ongule wana jrong wa yin renti ki upercha de e hero ki de lang ijing tho kamte de ikhublai ki yaka delimitation committee kam jo ya UCM ka JHADC wa ki EM wa man kam itrang ikwa ki hei wa yuluti ki le wa ini iye upalang cirup dauman ki chnong wa ye cho ulai chakman hagi wan ki kam nei benta wa biang ki pajba kalat thalabo pelun waro kawi hawa kali wan hayato wa kadong mi sngi ke wa ye bilang wa kalat thalabo tang wakawan dahap ka chaka jawai saud wa he chnong kalat thalabo do ongu wa chwa wa lai ki chakmat de chemlang ki pra wa he chnong ki wa hap apo kalat thalabo pelun we de chim ki le ka rai kat kam wa lang upaj ba wa bun ya kadong mi sgi le de khut lang hiki ya ki wa ya khmat yongka tang wa ki wan ong ki was ngau biang hiki wa lai jarjer we nei liang ki wa he le pentip ki wat upaj ba yong ki le ngai hiki wa em jarjer Ini por saya uwi kublai ya ki perlok press media ki udah wan aku cuma kan dikajing persnya orang yang i kam juhe ki wa mi khmat na kan ka latbo area pelun ini em ki juhe chnong sirup em ini kam juhe dong da em ki perlok juhe chnong la ki wa em nei bentai kam yoki Andrei Her memankat kam bajing ong kita wadah lahi mat akan nyito akan dipensnya biong i kam ki nang ilam senong ki wadah mi iudap kam ratip hi da mi haki public hearing kam wadah penman daga delimitation committee yang ke district council akan nyito ke oleh rearrangement ki ya ki konstituensi kam man iudap da i negal yang i terus sngi to da mi chakmat da pensnya wi the boy ko objection ni ba wa yui kat kam ka tu ka draft tentative draft yang ki da penmi ki wa wa ya ki snong du em hapo kala go area pelun da yui to ada pia chagi li so constituency da halor yang ka tu jing persnya yang i ni to da ko wi gesur to kam ki dor bar snong ki wana mi na ka ju hi ka tenre ko ai em lang cirup ku man wi teli nei benta i jing hai jing biang yong pajba nong chong chnong hiro kuni tasnyau kemen ong ni ka sini wa hadien udah yoi da dep ka district council upalai pas ya kan ka den jing to kan ka pelek theme ki gini ki konstituensi yoki da isnya to yoi da biang de mani ki wa da chim ga ki benta ki wa i da pensnya yang senyap kam ki he mah yang di gidor bar senong agalah buat area kulun hiro wi senyap untuk wi kulai depan ya ka delimitation committee kam jole ya u CM yang ke JHDC lengkap waktu itu ki EM BMC DM bentah wa ya kani ka kam ke wa pihak di konstituensi da chim ki ya ka jingut jing persnya yang i ketua dalai ka public hearing akan ditrik new budaya wadap Julai Arjara Hauso ita district library dan kali yang i yuludi wato wa uman ka kam kawan-kawan ko wa kajinglai chikmat wonang ni joi kam kita ba chnong ko upet yai benta iwa biang yong kwat ba nong chong chnong yong kalah bo area ulun ro kui kam lai lang ni da em lang ni nadu osdang da cirup
keniman ke jingjok ini ku dapat senyal ya kini bentar ki ada yon bot ke yoi tak teman sukses ke ide tu yo pergi yang cenong kamu ni juga ini the MH cenong yang ke selerok buhe marhab ini the MU mahua woman buhe cenong yang ke tendukung dah cenong nya atau buhe cenong yang ke bok dah cenong ini the MU ma jalan kupar temai woman buhe cenong yang ke lumperet dah cenong the MU ini ma harvest har woman kamu orang ba dong ni ba ke yok bidang ke proses kudang tok di dia pan baik handre dewan lang surup ni ba ka yong gani ke area sini la de FB ke polling session yok ni sini da armut wan ki wi to wa uma thayang ta o tok sambot he chnong ni ma ka ma da tip pi nei tu to he chnong yam ka mo group da man wi hot yam ka Determination Committee dan senyal hab umi go da nagal yang mo produk to ma yang henrai karo ki kam yang muni meeting apa DC office kam pertibu so we want ka jing to wan ma ha lengdo dan to he chnong yang ka Caroline balani da kita to ida ba chnong ju he ju ni chmat new dep kat kam jito sekawin ka i kom kui om na chnong siat ang man ka dong hi ne ha tele ju siat ang ka proses tetem MG ku lang i teto ka domiski jan kamu yo bi ha kan final li ka pemi ta ki chnong te kat kamu ya lang i ta lang suruk kat kamu jumsnya te yong kim ki ta om ne buat teman yo ta om ka ta kawi kamu ya yo tip hi man ki bai ba la yo tip ki i chwau lai chikmat ni to dai chemlang pra nong ilam snong nam dong da em ke jing kelam da snyawi to wa lai to kat kam ke jing kwa yong bai ba bobot nong song snong ba sia thu ki kwa ki em lang da ke jing to ke ni mo ye ka domiski le mem ong e khut ki nong ilam ki da ke yi ga ka jing persnya yang ki ku he yang ki om ju to wa ki moman senyau biang di puak ki om di biang di belai di kerjok da sekawi le mon ong di kat kam ka jin petip tu yang ki om di to bai ba le yong om nong chong dong yang ki le ki ngai da ha jing to ka te i to de ka benta de ong i go penbor han rai ni ma ka ni da senyau thu ki to jar jar ki mah di area i operedi tangwa wan ya ka ju lama yang ka la penbor area pelun ro ka wi to ne betau teli ham tam le ba yuan ki kam le ki wa nei ban ta yo em ga jing ha jing miat ha em lang sa lang pi sia thu to em kam wi em lang churuk de ha jing to bo ga jing tua yong ki ti le ni bong no ma ni ba kle ga ta ga i de perchang ni man ong bai ga liang i le da tho da bo hi tang wa ki em wan ki khmat bo sain gi ki jing tu i yong i ga ni ga presentation da he ju por le man ha ki meeting ju ko ki le man om MD em ban pa da ye ka ten da man ko yen piu yo jing che na i lam yong pi den moi kam kin kam man snya bin ha kat kam